Modimo o beile lentswe la ona bakeng sa rona hoseng hona. Evangeling ya Johanne kgaolo ya 8. Me re bala ho tloha temaneng ya pele ho emisa ho ya 11. Johanne kgaolo ke ya 8. Me ka tumello ya Modimo re bala temana ya pele ho emisa ho ya 11. Sehloho sa ditaba: mosadi wa mofebi. Mme Jesu a ya thabeng ya mehlware. Ka meso a boela a ya tempeleng, ya ba batho ba tla ho yena kaofela, mme a dula a ba ruta. Ya ba bangodi le ba Farisi ba mo tlisetsa mosadi a tshwereng a boka, mme ha ba mmeile hare ba re ho yena, Moruti, mosadi enwa o tshwere a boka. Jwale Moshe o re laetse molaong ho tlepetsa ba jwalo ka majwe. Na wena o re eng? Ba bua jwalo ho mo leka le ho bona seo ba ka mo qosang ka sona. Empa Jesu o ne a ngola fatshe ka monwana a inamile, mme ka hobane ba ne ba phehella ho mmotsa, a inamoloha a re ho bona, ya senang sebe ho lona ebe yena ya qalang ho mmetsa ka lejwe. A nto boela inama a nna ngola fatshe, itse hobane ba utlwe polelo eo, ba khalemelwa ke matswalo a bona, mme ba tswa ba salane morao, ho qala ka ba baholo qetella ka ba morao. Mme Jesu a siwa a inotshi, mosadi a ntse a eme hare. Ya ba Jesu wa inamoloha, mme a re ha bona ho se motho, e le mosadi fela, a re ho yena, mosadi, baqosi ba le ba hao ba kae na? Na ha o motho ya o tswileng? A re ha o motho morena. Jesu a re ho yena, le nna ha ke o tswe. Iya mme o seke wa boela wa etsa sebe. Lena ke lentswe la Modimo. Modimo o hlonolofatse lentswe la ona. Ntumelleng metsotswana ena e Modimo re fileng yona, nke ke dule hodima temana ena ya 10 potsong e qetelang. Mosadi, baqosi ba le ba hao ba kae na? Lefifi le letsholetso le lofu terokgopo ikgethe lona ba Jesu.
kgale ya Jesu le mosadi ya bolelwang a tshwere a buka. The charge sheet is written. Lengolo la qoso le a tekwa. Re mo tshwere a buka. Jwalo fela ka ha re sheba pale ya mohlankana ya lehlaso. Ntumelleng ke behe ka pele ho lona mosetsana kapa morwetsana ya lehlaso. Ha ke ntse ke bala pale ena ho fihla nako eo ke ipotsang hore ebe ho no tshwanela hore ngole ka hara dibebele. Hobane moholo ba dingolwa tsa bakhirike tsa kajeno karolo ena ya mosadi ya tshwereng a buka ha e fumanehe ha bonolo. Ha o tse ding dingolwa e fetwa fela ka hodimo sa we ka botebo ho yona. Ebile a se boholo ba ditsebi tsa thuta modimo tse buang ka taba ena le ho imanolla. Ke paleng ena moo re bonang Jesu ya tshwarelang melato. Ho na le dintho tse pedi tseo ke ratang hore tsamaong ya tshebeletso ya kajeno re di lemohe ka hara pale ena. Ya pele ke kotsi ya moya o ikahlolelang. Ya bobedi ke pelo ya Jesu ya tshwarelang ya neng a hloka tshwarelo ya hae. Mona re kopana le mosadi ya tliswang mo Jesu e sa le hoseng hara letshele le phutetseng tempeleng ho mamela lentswe la Modimo. Ke nakong ena eo Jesu a ntseng a ruta a kenwang hanong ke mokgopi o tlisitseng mosadi enwa ya apesitsweng ke dihlong ka lebaka la ba mo hobosang. Banna bana ba phunyeletsa mokgoping ona o bokanetseng Jesu le matshwele ana a phutetseng tempeleng ho tla mamela lentswe la Modimo. Ho fihlela ba fihla ba ema ka pela Jesu. Ebe ke bomang banna bana? Ke bangodi le bafarisi. Ke ditsebi tsa molao. Ebile ba ruta ona molao ona. Ebile ba rutehile. Ka mantswe a mang ho ne ho sa tloba bonolo hore batho ba ka se ba kgolwe ka lebaka la dithuto tsa bona. Haeba ho ena le batho ba neng ba tseba molao wa Moshe, ke banna bana. Empa le ha ba ne ba halalela hakana, se ba tlisitseng mona ha se kgalalelo ya bona. Mme maikemisetso a bona ha se ho tla hasa tsa kgalalelo. Ke ba ikgohomosi ba ikutlwang, ba kgohlahetseng ba ikakasang, ke ba ikaketse ba foufetseng, ba ditsebe tsa bona di thijilweng ke sebe. Hobane ka hare ho dipelo tsa bona o patile mafito. Ntho ya bobedi eo ke ratang re shebe
ke semelo sa mosadi eo ba mo tlisitseng ho Jesu. Na o ne a ena le monna, na o ne a beheleditswe, o was she engaged to la nyalo haufinyana, kapa e ne le mosadi ya fitilweng ke lenyalo. Ha re bolellwe ditaba tsena hantle. Seo re se tsebang ke seo baefangedi ba lekileng ho re ngolla sona fela. Ha mo re hlalosetswang ka botebo hore o tshwaretsweng, empa re tla lemoha hore ho na le mmamori o neng o fupere ke ba mo tlisang ho Jesu. Molao wa Maaraba o fumana o hlakile haholo boemong ba ditaba tsena. Ketso ena ya ho boka e neng nkuwa e le e nngwe ya ditlolo tsa molao tse neng di nkuwa e le tse hodimo haholo ebile di le boima. Ke ka hoo ho neng ho hlokahala ho ya ka molao ona ho be le paki e boneng ha ketsahalo ena e etsahala. Ho ne ho sa tlo lekana hore ho be le motho ya reng fela ke bone ba kena ka kamore, ke bone ba feta mona ba tshwarane ka matsoho. Ho ne ho sa tlo utlwala motho ya reng ke utlwile ba. Ntho ya pele eo ke ratang ho itseba ke ena ya hore monna ya tshwereng le ena ho kaena ba entse kaena. Mosadi ba kusibale ba kaena. Ho hlakile hore ketso ena ya ho boka e etsahala pakeng tsa batho ba babedi. It's not a one man show. Ebe ka lebaka la hobane e mong ke monna o ile a thobiswa ka bo hore a se ke a emela molato. Ho na le molao ona o re monna ya qoswa a qoswe mmoho le a entseng taba ena le ena. Ebe ona ha se mmomori o entsweng pakeng tsa banna ba ratang ho meka mosadi eo ba sa mmitseng ka lebitso. Maikemisetso ba ratuwa ka mmomori ona wa ho boka o ne o sa tlo fella fela, empa pheletso ya ona e ne e ka ba moo mosadi enwa a lahlelwang le ke bophelo. Lena ke lehloyo le ne le aparetse ba mo tlisitseng ho Jesu. Ntho e nngwe hape yeo ke ratang re shebe ke ena ya ho mo hobosa, ho mo tlisa tempeleng moo a tlo kopana le matshwele. Na ho ne ho hlokahala hore ba tle ba mo hulanya le ho mo hubisa mapatlelong a diterata. Bophelong ba ratuwa di teng dinako tseo ka tsona maikemisetso a ho qosa e le ho hobosa motho fela, e seng ho lokisa ditaba. Ngongoreho ya tletlebang, empa maikemisetso e le ho hlabisa ena ya qoswang dihlong. Lena ke leraba le tjhehetsweng Jesu. Ho na le dinako ka hara bophelo bo. Jwalo ka ngwana wa Jesu o tla fetiswa hara maraba. Tseba hore a ne a sa tjhelwa hore empa a tjhehetswe Jesu. Re feta hara maraba a tjheilweng hobane fela ho sa batle rona, ho batle ba ka mora rona, empa hobane a tjhehetswe eo re bitswang ka lebitso la hae. Ntho ya pele yeo ba e buang ha ba fihla ho Jesu, banna bana ba mmolella ka moo ba fumaneng mosadi a boka ka teng. Ho na le moo ba se ba bile ba qotsa molao wa Moshe, ba bile ba fana ka qoso, ba qetella ba fana
le ka hore o lokelwa ke kahlolo efeng ya ho tlepetswa ka majwe. Ona ke mmomore itse setup ya hore fela ba batlana le Jesu. Ho ba Juda ketso ena ya ho buka e ne nkuwa e le hlokolosi haholo. E ne le thuto ya morabi ba ka nako eo hore monna a ka mpang ka bophelo ba hae to commit a suicide ho ena le hore a buke. Bona ke bopaki bo ba bo tekang ka pela Jesu ba hore mosadi ena o tshwere a buka. Tlwaelo ya matsatsi ao ke hore bobedi ba tshwereng ba buka, monna le mosadi ba tshwanetse ke kahlolo ya lefu. Deuteronomy chapter 17 verse 5 e re ntsha monna eo kapa mosadi eo ya ntseng taba eo ye mpe o mo ise dikgorong tsa hao, mme mo kapa kae mo e le mosadi kapa e le monna a tlepetswe ka majwe a shwe. Ketso ena e ne e tshwanela kalwa ke paki ya pele o le. The first witness e ne le yona e tshwanelang ho nka lejwe mme tlepetse. Paki ya bobedi e be yona e latelang e nke lejwe le yona e tlepetse. Mokolokona o tla latela jwalo ho fihlela bophelo bo fela ho motho enwa. Ka ho tlisa mosadi ho Jesu, baetapele bana ba Bajuda ba ne ba leka ho kenya Jesu under a test. Haeba a ka re a bolawa, o ne a tla bonwa a lwantshana le melao ya Roma. Le ha ka re a se ke a bolawa, seo se ne se tla bona se le kgahlanong le molao ona wa mosheo ba itshetleileng ka ona. Seo ba se lebalang ke hore ha ba bue le moruti fela, ba bua le Jesu ya tsebang tseo re sa di tsebeng. E nngwe ya dintho tseo re tla di lemoha ka banna bana baetapele bana ba ba ikaketse ke hore ba ne ba sa tsotelle hore ho tla etsahala eng ka bophelo ba mosadi enwa. Taba ya bona le thahasello di ne di le ho Jesu enwa eo batlileng ho yena hore ebe o tla pasa tiko ena ya bona hantle. Ho bona ena e ne le mosadi fela, ke ka hoo re sa utlwe lebitso la hae lebitswa. Ha se motho, ke leraba fela le tjhelang Jesu ka ena. Ka boikaketsi ba hlaha eka ba latela molao wa Moshe le ho rata hore o phethahatswe, empa ba tseba moo ba lebileng teng. Ho bosa Jesu, mosadi ba qosibale ba ho ba kaena. Temaneng ya bosupa e re mme ka hoba ba ne ba phiella ho mmotsa a inamolo a re ho bona ya senang sebe ho lona e be yena ya qalang tsa ka. Ke ha o qeta ho bala temana ena mo o tlelwang ke potso e hlokang hore arabwe, ebe Jesu ha khumane fatshe o ne a ngola eng. Ha o ya o ditsebi tsa thuta modimo ka ho phatlalla tsona, ha o so ka o ba le a fihlelang hore bolella hore na o ne a ngola eng. Ha o ya makgotleng a dinyewe moo banna le basadi ba qoswang teng, bencheng e tshwanang le pulpit ena, e tla re ha o ntse o fanwa ka bopaki, ebe o tla bona monna wa toga e kgubedu a kentse hlooho fatshe a ngola. Mohlautheng nyewe ya diwa ha phamisa hlooho.
Empa se bohlokwa ke mantswe a buang ka molomo wa hae ha emisa hlooho mme a inamoloha moo a neng a kgumame teng. O re ya senang sebe ho lona ebe yena ya mo qepetsang ka lejwe. Ke batho ba bakae bomme le bontate bao re ba qosang bophelong bona, bao e reng ha o thola o mamela o ipotse ha o sheba seo ba se etsang le seo ba se qosetsang motho enwa le tseo bona ba di entseng mme o di bapisa le tseo a di entseng mme di sa tsejwe ke rona hantlentle ba tshwanelang ho qepetswa ka majwe ke bona. Ha o bolele hore ha re sa tsebe taba tsa hao, ha o bolele hore ha diqoso di so ka di tla, ha o bolele hore o hlwekile le haeba re sena tsebo ya tseo di entseng, ithute hore le wena o molato fela jwalo ka ena. Pele o nka lejwe leo ho bitsa ka lona, ipotse potso hore ke ha kae, ke a makae majwe a tshwanelang wena. Ha banna bana ba tla ho bua ka mosadi ena Jesu, yena o batla ho bua le bona, molomo wa ketele o sheba ka ho bona polelene ya Jesu ka yaneng a ena le sebe ho bona ebe yena ya qala ho mmetsa ka lejweng ya ba kenya letswalo pele a bona sebe sa mosadi. Jesu a bona boikaketsi ba bona. Mosadi baqosi ba le ba kae hantlentle papisong le banna ba, mosadi ena o bonahala sena molao hobane sa hae sebe o se emetse bontate, tsa bona di a patwa, tsa hae di a pepeswa. Sebe sa hao se o emetse, tsa bona di patilwe. Sa hae, she is proud to stand before the judge a ipolele teng. Tshepo e sa le teng sebakeng sa hao mosadi, empa bokamoso ba banna bana bo lerotho. Letswalo la bona la qala ho otla, la ba kgakgatha ka bongwe ba tswa ba katile ka ba tloha sebakeng seo le raba leo ba neng ba le tjhela Jesu. Jwale la ba tshwasa kgalalelo, the glory of the Lord ya pepesa boikakasi ba bona. Sadi baqosi ba le ba hao ba kaena karabo ya Jesu sebeng sena sa mosadi wa inamoloha o mo sheba mahlong, eye contact took place o mmotsa potso. Mosadi baqosi ba le ba hao ba kaena. Sena se latela ke mantswe a tshwanelo. Mosadi o re ho Jesu, na ha ba tswa. Jesu mosadi o re tjhe ha ba tswa. Jesu o busetsa ho ye le nna a ke tsebe mme a ditsentshebeletso meno le nna ha ke utswe iya ne o ske wa boela wa etsa se yena ke karabo ya mohau, a gracious response e tswang hodimo. Ena ke karabo ya mohau e tlisang tshepo ho mosadi. O leballa sebe sa hae seo a se entseng, o leballa dintho tseo a neng a nahana hore jwale lefu le mo lebile. O
o mo fa monyetla wa ho qala bophelo le qepelleng tjha le ho o bolokile. Tumelo ya hao ya fihla nako ya diteko, the testing time. Le ha o bokile, le ha o di entse diphoso, empa ho sana le tse ngata tseo o emetseng bophelong ba ka pele. O ka ba seo o batlang ho ba sona, ho fetola bophelo ba hao. Let me give you hope ka tshireletso ya ho sebetsa. Ya neng a ena le tokelo ya ho nka lejwe, a betse ka lona, a kgetha hore a ska etsa jwalo. Empa ba neng ba sena tokelo ya ho betsa lejwe, ya ba bona ba batla ho betsa lejwe. Sena ke sona seo bophelo ba rona bo leng sona. O tla qoswa ke batho bao e reng ha o sheba bophelo ba bona, o ipotse hore ebe ba ipona ba hlwekile ho feta wena. Ka mora potso ena, sadi ba kae baqusi ba le ba hao? Ke ha o hlakile hore ha o sana motho pela ba tlohile. Ho se le ya mong wa bona ya bonahalang mahlong a Jesu. Ho emela taba ena. Ha nyewe e sena dipaki. Hai ke ka ho Jesu a tswelang pele ka mora potso ena. O botsa hape, na ha o motho ya o tswileng? O re le nna ha ke o tswe. Eya, mme o se ke wa boela wa etsa selo. Mosadi ena ha pate sebe sa hao, ebile wa ikamohela ha leke ho tlohela Jesu mona mo a leng teng. O emela nako ya kahlolo, o ha leke ho fana ka mabaka a susumetsang hore a se ke a bona molao. Ha tle ka mitigating factors tsa hore Jesu a se ke a mmona le molao. O tshepela Jesu kahlolo ena. Mohlomong re na le maikutlo a hore monna ya entseng sena yena o phunyohile. Kgoboso ena le tlontlollo tseo mosadi a bileng ka hara tsona. Sena ke seo bophelo ba kajeno bo leng sona. E re ke ise seterateng ke o kenye ka matlong moo re phelang teng. Ha o ya Dinawe Bloemfontein, ha o ya Andries Pretorius, mohlomong Menisi a etsa moo bomme ba rekisang ka mme. Banna ba sebetsang moo ke sebetsang teng ha ba yo lata bomme bana. Mosadi baqusi bana ba kae? Ba tla le mme. Bontate bana ba di Mercedes le di BM ba emang madodana. O ke ke wa ba bona ba hobisa ba. Mosadi baqusi ba hao. Ka mehla o tla fumana o tshwara bona basadi bana fela. Empa o ke ke wa fumana banna ba neng ba boka le bona. Ba tla ba kenywa mahlo a batho. Mosadi baqusi ba hao ba kae? Ha monna le mosadi ba kamana ka hara lelapa. Tumela mo kenye bophelong ba rona. Ha ntate a tshwere a boka bomme le bontate. Borakgadi, borangwane le bomalome. Ha ba fihla ba lokela ho sebetsa ditaba. Ba mo keka motausi ka hlola ho etsa jwalo. Emela motla ena e ntseng. Emela letsatsi la ho skeptele se fumaneng le motho kae. O jariswa thuto mosadi baqusi ba le ba hao ba kae. Dumelle ko ise bophelong moo re phelang teng. Ka hara lenyalo moo Rebecca ha bina hantle a re nkarabe moo senang lesea teng. Matsale ha tla o tla batlisisa the mission wa hae
o ba o tumamme hore mohlomong phaso e wena mosadi ba kae bathusi ba le ba hao ha monna le ntshwarele madoda ha monna mosebetsing wa 50-50 mo ho itsweng ba tla etsa mesebetsi eo banna ba etsa ha qala imelwa ke ha mo e mo thuba matsoho ba hlaha ha e le ntate ba re mohlomong a shiftwe a iswe shifting e nngwe o tla ha e tla ho motho enwa wa mosadi ya beilweng jwalo ka supervisor robo ba re le itse le tla etsa mesebetsi ya banna mosadi ba kae bathusi ba le ba hao bomme le bontate re tlameha re face nnete ka bophelo kgweding ena eo ho buang ka basadi matsatsi ana a 30 mafumahadi ntumelle ho le hopotsa hore jwalo ka batho na le lona re tshwana le mosadi ha ke tsebe o dutse ka leqeba ha ke tsebe ba o entse ha ke tsebe o jere ha ke tsebe ke matlama ka e so tshaba o kena ka lebaka la ntho tse ba o entseng tsona Jesu re agela lejwe mora ka potso ena fela re mosadi ba qosi ba le ba ba kaina tshebeletso ya ka je itima diphiri le makunutu ao apesitsweng ke motho wa lefatshe tshebeletso ya ka jeno e kwaela diphotholo tseo neng se o phela fela ho bana bona batho ba phela mosebetsing ho bui ka lapeng ho bui kerekeng mosadi ba qosi ba le ba kaena ka sita o fetola maemo ana boetsa dibe tle le hore Jesu ya nkile melato ya rona le hore jarela yona sefapano a di nke ho bontate ke nako ya hore ha le furalla khokasi ena Jesu le mosadi di hopotse hore na di bile kae dikopa tseo itse ha le furalla ya ba lesia diqeba mosadi ya ene pela Jesu a ho ba go tla di kereke basadi ba di fumana ka haro mesebetsi ka hara dipotrumo basadi ba di fumana dimeeting tsa lelapa basadi ba di fumana empa seo Jesu a tlang ho lona se mona ka sona bomme ba kgabane ka hare ka praise God le nna ha ke utswe e ya music wa wena Shomong mosadi tumelle ke kwa letshebeletso ha tloha pela Jesu o bina se fela o bembaka o khopombaka ke ntse ke tla ho ntse ke boela sefapano morena Jesu ka dillo ka maswabi ke ntse ke tla thabolla khotso bina se fela se setjha ha ke tla ho mosadi wa qosi ba kae ha ke tsebe mantaha lengolo la khoto le o emetse mo itse mo hlala teng ka lebaka la ntho tse a di entseng ka makgetlo wena ha o etsa o katana ha ke tsebe o se mo re tshebeletso ena ha re ya o kwala kgwedi ena basadi
o fumana mantswe ana a reng le nna ha ke o tswe. Haeba lefatshe le utswile, haeba matsale utswile, haeba manejara e utswile, haeba ba ona mo ba tshepile ba utswile, Jesu re ke re ha ke o tswe. Re se maobane ka Jesu. Hai dule. Re iso phamse bitso. Nna re bote. Tlasa. Ha re rapele. Modimo ntate, Modimo mara. Modimo moya wa halalla. Tate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste. Re a leboha Modimo wa rona. O etsa dipeng ba rona ho sitweng ha rona. Hore ebe wa re bolella kajeno hore le rona ha o re etswe. Le haeba Modimo re ne re se re lahlehetswe ke tshepo. Seng hona wa re tshepisa ka tshebeletso ena. Hore le rona ha o re etswe. Ke kgweding ena Modimo eo jwalo ka bontate re emang pela sefapano sa hao. Ho kopa tshwarelo ya melato eo re entseng. Ho ba di-judge pele Modimo wa rona re ka sheba seo ho rona. Haebe thuto ho rona le ho bomme bao re phelang le bona. Hore moahlodi mong fela ke wena fela eo re ka emang pela hae, mme wa dia kahlolo ka tseo re di entseng. Ka hara tshebeletso ena re na le bontate ba malapa. Ha o ka etsahalang, the tendency is there to always judge, but they don't want to be judged. Kenya peo ena ka hare ho rona o seng hona hore diphosong tseo re di etsetsanang ka hara malapa. Se mosebetsi wa rona ho di pepesa hore seterata se tsebe ka tsona. But they belong maotong a hao, so that you can deal with them ka tsela e loketseng le hodimo e seng rona. Re leboha ka tshebeletso ya ho seng hona le ditsebe tse e utlwileng. E hlohonolofatse fatshe ho ya ha yona le ho kgutla ha yona. Tholwana tsa teng di be matsohong a hao. Le ha ekaba Modimo ha se dikete tse e utlwileng, empa ke na le tumelo e felletseng ya hore o na le mme a le mong ya kgutlelang hae kajeno. A reng Jesu wa nrata. Le ha medumo e le teng ka thoko ho nna le ditsebeng tsa ka. Le ha ke rasetswa ka hara lelapa ka diketseletso le ntho tse etsahalang. Jesu o ntshwaretse ebile o nkamohetse. Ebile ha ntswa le hodima dipuo tsena tsohle. Tate re leboha ka tshebeletso le phutheho ena. E leng ya phutheho ya kajeno o tla utlwa lentswe la hao. Mme re kgutlela lapeng, re tseba boholo ba hao, re tseba matla a hao. Re a leboha Modimo wa rona ka tseo re fileng tsona, tseo tse ding tsa tsona le ha re ne re sa di kopa o ile wa re fa. Re a leboha ka mohau wa hao, re leboha ka bophelo. Ntate re leboha haholo hakakang ka mopholosi Jesu o ileng wa re fa ena. Fateng sa kgolokgotha hore shwele hore ebe kajeno re batho. Tsena re di kopa le ho di tlisa ho wena. Lebitsong la ntate le la moralla moya wa halalelang. Tlhompho le tlotliso tsohle di lebiswa ho wena.